العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام علaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasising kami hatiranan, alhamdulillah, inisip kita niyo karilan waktu sin Tuhan at Rabbul Alamin. Amuin makahampit na isip kita niyo. Insyaallah ta'ala waktu ini amin kumakita niyo bahagi sin bunga sin pag-iman. Insyaallah ta'ala tukbal kato taniyo sin Mufti Kalasahan, Mufti sin Zamboanga City. Wairun narwaing daingkan Syekh bin Nasir Abdul Rahman, falyatafaddal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sinallahu ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Pumatud naisab kami ganap pangadyan maun pahadarat sing kamu. Hari ini nasadya inabutan sin suara ini. Dapun in ganap pengajian yatud namu maun pahadarat sing kamu ayat hikakauhaan pa ayat hikakauhaan tag-isa. In ayat nasabut
sa Suratul Taubah. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini ulung iwan lasa aula rida sinallahu ta'ala ang mga sila beriman usug iwan beriman babae. Karena di ayat ini piyatarang sinallahu subhanahu wa ta'ala in sa taas-taas darajat. Sa taas-taas darajat hianughara niya tupot sadya pa mga bariman usug iwan bariman babae. Way lamud sindugayeng. May tayad to mga anak ka po sila sadya. Kalna tiyuk nila, ingkabuhi nila, iwan kamatay nila, yukbal nila napakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babad to, iangkat sinallahu ta'ala, piyataasin darajat nila riya dunya, antara nila iwan sintuhan, iwan antara nila sa barang sin piyapanjari. Taingukan taniw mga anak ka po, imparman sin mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Parman si mahasuci amin mga sila bariman usugiban bariman babae hilanan ingke anugharaan kinnikmat sa lagu-lagu. Dahil nga mga panghati sintao, innikmat sa lagu-lagu, pagkaon, pag-inom, pangalta. Adna daraja, sa baba darajat. Sa babu ko na mo timpiag papanjarihan kato taniusin Tuhan. Timpiag papanjarihan kato taniusin Allah Ta'ala, li'ibadatihi wa li ta'ati. Kalna sadya magtaat patuhan iwam magtag-ipon tunggal pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na di ayat ini bayanun min Allah. Piyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inti may madasim pagpatarang ini amura im mga bariman usug iman bariman babae. Unim piya mahalayak di, unim piya tarang di sinallahu ta'ala. Inna nayma ira bariman usug iman bariman babae. Kalna sadya piyaham nila, itikad nila, indarajat in nikmat sa lagu-lagu, nikmatul iman. Amo na nikmat pag Tuhan. Amo na nikmat maingatim manusia, mamarat saya pahikatunggal, hakatunggal sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, uning pagpatarang yan, lidarajatil ula, tataud-taud darajat, sa taas-taas darajat. Number 1, lilladzina amanu, pamanga sila, timay masin nikmat pag-iman. May tayad to, sa baba mo yad to, impunan sing kabuhi iwang kamatay. Amo na im mga manusia maingat magtuhan.
Imingat man imano siya simpagtuhan way lupas. Imay tayad to way lupas. Imud sila panikmat panagmaan. Kunin nikmat panagnaan yan, nikmatul iman. Nikmat pag-iman. Nikmat pagparat saya. Azamu wa akbaru ni'mah. Amo na in sa lagu-lagu. Amo na in sa mulya-mulya. Nikmat. Makasud na runing katan nikmat. Na alladzina amanu parman sinallahu subhanahu wa ta'ala min mga sila bariman yan. Uno sila yan, tataharu minad-danasi syirk. Lianuan nila, inatay nila. Lianuan nila, insuara nila. Lianuan nila, impito ang gautakbaran nila. Dahil nga sa barang lumi. Lumi di maig sintubig. Lumi di maig sabunan. Lumi di maig sinununo na pakayan ipapakay sintao patao. Lumi pagsakuto pa Allah Ta'ala. Kasabab sin ni'matul iman limanu. Taniyo yan mga anak po na ilumi amasa na to ini. Lumi di maingat imanu siya magtuhan. Dana susirk. Lumi sin pagsakuto pa Allah Ta'ala. Lumi sin pagkupuro. Lumi sin pag-anyaya. Unin kaya lanuhad to. Unin kaya sutsihad to. Bil imanil kamil. Asabab sin ni'matul iman cukup. Way kulang, way labi. May tayad to, way kulang, way lami, doon sila hatiranan. Doon sila hasalakan. Amin piyahatud sinallahu ta'ala panagnaan nabi iban kahinapusan nabi iban rasul. Watatakharu abdanahum. Puasin lianuan nila. In pangatayan nila, lianuan nila, ingin hawawaran nila. Daing hauno, daing halummi, maita, mag-alupsanin ipon iwan tagipon, di mabayain Tuhan umalup kay mo, bangkaw nagdarasin lummi. Di umalupin Tuhan kay mo misan pabiyadinin lano mo wangyawn kay mo lumi pagsirik wangyawn kayawn kay mo lumi pagkupur wangyawn kay mo lumi pagmunati. Hulat-hulat na kaw sa kaliway. Nariha ayat ini bayanun lidarajati ahlil iman. Piatarang kato taniw. Piatarang pakataan sa intimarang da kanila. Amura in bariman usog iwan bariman babay. Nah, uno pa yan mga tuan. Wahajaru. Naglain sila rin nga hula mangi pahula marayaw. Amunain panagnaan hamasasin nabi daing hamak ka harap pa Madinatul Munawwarah. Bil hijrah. Naglain sila daing hula yaunin pagsiring, yaunin pagkupur, yaunin panglaog, yaunin sa barang mangi maun pahula tiyo-tiyo. Awon sa tiyo-tiyo. Dahil nga sabab yan, diyaak sila sintuhan, naglain atawa naghijra,
Dahil nga Makkatul Mukarrama harap pa Madinatul Munawwara. Bukon maglain din na magbalik. Paglain nila nagbalik, pagbalik nila. Unimpiyaratong kanila sinallahu ta'ala. Ija ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nabaliskat. Intaw maastul kanila na iginastul. Intaw marugal kanila na igindugal. May tayad to. Hasabab sin ni'matul iman. May ta. Nurun fil qalb. In ni'matul iman syaya halawm sinatay. Bainahu wa baina rabdi. Antara sinipun iwan tagipun. Naing kabayaan sintawiyaun sahaya habayhu. Ayaw. Sahaya sinatay. Ni'matul iman nurun fil qalb. Sahaya halawm sin pangataya. Nah, ini katong wajahadu. Lianuan nila. In nyawalihan nila. Dia din paglano. Nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sud nila na kabuhi nila, iwan sin nyawalihan nila, patuhan, iwan sin alta nila. Li'ila'i kalimatillah. Ipag-angkat, sin kalam, sin syara, sin kabayaan, sin mahasud, sin mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak kapong intu sipat na sabot yan to. Nikmat sa lagu-lagu. Muna-muna, nikmatul iman. Wa ni'matul hijrah. Wa ni'matul jihad. Amin to nasabot yan do. Sa lagu-lagu, yanughara sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Balikan na to, parman sinallahu ta'ala, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim nagjihad sila karena sinallahu ta'ala habang man lumantuping kabayaan sintuhan bukun kabayaan nila intara alta nila inway alta ginawa nila atawa nag-aradin dua alta nila iwang ginawawaran nila azamu darajatan indallah. Firman sinallahu ta'ala arfa'u darajah wa arfa'u jikra. Taat darajat, taas demikian gulalan kanila, kasabutan kanila, sa taas panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hakatan hinang marayaw. Mga anak po, uno yan, humul faijuna fid dunya wal akhirah. Humul faijuna bis sawabil azim wa fi jannatin na'im. Firman sinallahu ta'ala, ulaika humul
baijun. Sila na yanin mga tao. Nagparuntungan, sinparuntungan day nga Tuhan. Bukon paruntungan day nga tao. Bukon gulalan day nga tao. Gulalan day nga Allah subhanahu wa ta'ala. Puno pembeta si mahasut si mahatinggi. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Piyakuyag sila. Isin nagpakuyag Tuhan. Isin naraak nagpakuyag nadi. Isin piyakuyag bariman. Uning kakuyagan. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin. Sin rahmat sin Tuhan. Waridwan iwan kuyag. Wajannatin lahum piha na'imum muqim. Nga anak po, pihayat ini, na may tay katutan niyo, bukunin dunya paghulaan. In dunya bila rahmah, in paghula na to diya dunya, wala dunin rahmat, wala dunin pagkasila sana aturan yun na. Sambil magtiyaw, naggumawi halumbayo. Sambil magbagay, nagbulak. Maita, aong piupuhong pakaniya. Imbar iman. Wayroon puhungon niya pagkahiniya. Malaingkan, in puhungon niya iwan sim pagkahiniya, tutong basan ng Allah Ta'ala. Naunuin sila, magkasi iwan maglasa. Na, inianugara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, yubashiruhum birrahmah. Pakuya ka sila sin rahmah. Wal maghfirah ikaruha sing kampunan. Ini katu waridwan. Intu nasabut yadtu birrahmati wal maghfirati waridwan sababu dukhulil jannah. Sabab sini kasud niya sulga. Mga anak po, wairun mabaya pa pinal ka jahannam. Ubus na may 10 tao. Biya dagbus mataod ni mabaya. Waliyadu billah. Nari ayat ini. Yubashiruhum parman sinallahu ta'ala. Pakuyagun sila. Rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Mga anak po, intiyata kama sinallahu ta'ala, allati fiha ma la aynun ra'at, wala ujunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Yari dunya ini, kita na tuneng kahala. Apabila impiun na to, aming kabayaan na to, di na to, piuning kabayaan sin Tuhan. Ikhtiyarullahi afdal min ikhtiyarina. Dahil sinapi na to. May tayad to. Siya nagpapanjari ka to. Hikarwa may tayad to. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Way kita ni uri action tuan sin ununuhinang hindi na to kagausan. Pihaluhay. Pihakaan ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababian mga anak ka po. Uning kabtangan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihjaru ikab Allah.
maghali kay taniuray nga siksa sintuha. Siksa ha dunya. Aula-aula siksa adlaw kana. Dia dining kari na itong maghali. Dia ita kato taniw. Bita'atikum lahu wa ibadati. Ingkari taniw. Tumangkis. Maghali. Iwan tumapuk. Dahil hamul ka iwan siksa. In Allah subhanahu wa ta'ala dunya aula-aula na hadla kana ipaparayaw sa dyan pagta. Ipaparayaw sa dyan pagibadat. Indayaw sim pagta at iwan sim pagibadat na dawat nintu. Rahmatullah. Ni'matullah. Wa maghfiratullah. In last, waridwanullahi akbar. Ingkuyag sinallahu ta'ala. Kaniya. Asabab sin rahmat. Asabab sin ni'mat. Asabab sin kaampunan. Labil lagu. Zalikal fawzul azim. Amunanim paruntungan sa lagu-lagu. Mga anak po, bangin pangatod sintaw yung paruntungan antara ni Iwan sintaw masanyang temporary. Sakawa, imparuntungan kakal. Paruntungan biyaita sinallahu ta'ala antara na tuiwan sinsiya dunya aula-aula antara na tuiwan sinsiya hadlaw kana. Bang mabiya na ha tindagbus masamo apakata. Lahum piha naimum mukim. Aun kanila doon hayan asulwayan naimun mukim. Nikmat di magkuntay, nikmat di maghublaw, nikmat di makasumo. Hindi adunay ni sumunin tao sin pagkaon, sumunin tao sin badyo, sumunin tao sin sakatan, sumunin tao sin katan pakaradyaan niya. Ampay na adlaw kana di makasumo. Khalidina fiha abada. Kakal sila ro nakakuyakan yan. Maita, asabab sintu yammalan nila. Bil iman, wa bil hijrah, wa bil jihad fi sabilillah. Khalidina fiha abada. Inna Allaha indahu ajrun azim. Sa bunal tuun, Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal day mahasut si mahatinggi magbaya-baya sintutung basan kabayaan niya. Ampain kita niyo, uway. Nare nga sabab yan. Pahaliun kita niyo, balikan na to. Day nga mulka, iwan siksa sinallahu ta'ala, diha dunya, magparatong calamity, inikatampan na to, dahil hayan, bita'atillahi wa ibadati, pagtaat pa Allah Ta'ala, iwan pag-ibadat kaniya, amo yan yung pagpapanjarihan kato tanin. Palmansin Allah Ta'ala, wa ati'ullaha, wa ati'ur rasul, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Pagtaat kamu patuhan niyo, ibang pagtaat kamu para sa unyo, supaya kamu magparuntungan, supaya kamu magkasilasa. Al-khairu, insa barang simmarayaw,
Fima ikhtarallahu lana. Amo na impini sinallahu subhanahu wa ta'ala kato tanim. Dahil nga sabab yan, parman sinallahu ta'ala tungod pasambahayang, buko ni kayo nagpini. Pinian kaw sintuhan ibadat, iwan pagtaat kanil. Na, bang mo piyara yung pagsambahayang yan, unim parman sintuhan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Bunal tuwod parman si mahasud si mahatinggi insang bahayang makalimahang karumak ang kaadlaw. Bang mo yan iagad, in kabayaan sintuhan, nizamu hayatina. Atulan sin kabuhi na to. Wailummi asimi, wailummi dakula, umalop siya patuhan niya, way. Nabiyaw, nag-akal na yung tao patao. Magkukusugin pag-akal sin tao patao. Nabang mangakal na yung bihad tindagbus, malago yung pangakal nila pa uno. Patuhan. Hindi da mangakal pa Allah subhanahu wa ta'ala, amura imbar iman usug, iwan bar iman babay. Maita, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Tupot sadya patuhan, in pagtawakkal nila. Tupot sadya patuhan, in pangungsuri nila, singkatan, pakaradyaan nila. Hinda siyo sila yan, bari iman usug, iwan bari iman babay. Kaya nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Insang bahayang ini sahaya. Tayan tuan, in pag-iman sahaya. Nakanapan na isab, insang bahayang ini sahaya. Isim mag-gunasin sahaya yan. Ikaw, iwan hantara isin tuhan. Aturan niyo kuno mga tuhan, insang bahayang na to, bangaon da sahaya. Uno insang bahayang taka sahaya, tanha anil fahsyai wal munkar. Amo na insang bahayang, intaw nagsambahayang yan, mapupo niya na, inbaran niya rin aruak. Dahil halummi asimi iwan lummi dakula. Pahsya. Kakausan niya na puunin baran niya. Dahil halummi sibi iwan lummi dakula. Unuyanin natin niya, nidamu haya. Iagad niya inatulan sing kabuhi. Bukon nagsambahayang nadya siya pag-ubos nagsambahayang way na. Pag-ubos niya nagsambahayang, antara na iwan sintuhan niya, aundahon niya, antara niya iwan sin pagkahin niya. Antara niya iwan sin piyapanjari. Uno yan, tanha anil fahsya iwal munkar. Kakausan niya na pupuon. Dahil nga sabab yan, inda akan sintuhan nikmat bang muhinang. Amrullahi ni'mah. In uno-uno nara akan sintuhan bang muhinang nikmat. Wa nahyullahi in liangan kay mo sinallahu ta'ala hikmah. Waad. In para kala liang kau sinallahu ta'ala, nahipo na kau sing karayawan. Nahipo na kau sing kaadilan. Dua ratuan. Daakan iwan liangan. Kakausan mo na imbaran mo.
Dahil nga lummi sibi-sibi, iwan lummi dakula. Al-fahsyai wal munkar. In sa bahayang mo, sahaya. In sa bahayang mo, atulan sing kabuhi mo, iwan atulan sing kamatay mo. Pagbugsak mo pasikan. Siyang bagkaw. Biyawa kau asal. Sin siyang bahayang. Pagkari mo pa dunya, tiyatakaran kau asal, siyang bahayang. Mig kau rin nga dunya, siyang bahayang. Dahil nga sa babiyang. Pabila rimayawin siyang bahayang. Di mayawin katan pakarajan. Mga anak po, hatulun na to. Ing kabuhi na to, laway rin nga pangad. Asara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tumabot kita niyo, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga hadis, aw nangasubukan niya. Yung pangasubukan niya, ayyul a'mali afdal indallah. Di pagpangasuusin masana to ini. Yung pangasubukan niya, ya Rasulallah, unuin hinang, nakabidda indayaw. Yung katani ni Marayaw, basta kau na ginang nasindayakan sintuhan, Marayaw na katan. Sa impiyang asubo niya, nakabidda indayaw. Misanin lialag sintaw biyahon, kahawa. Uno yung kahawa, nakabidda yung sarap. Misandaan gatusan. Kasabab nakabidda yung sarap, uno da sintaw. Na, yung pangasubukan niya, ayyul a'mali afdal. Ya Rasulallah, unuin hinang nakabiddain dayaw, padarat sintuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salah, amo na yung sabay. Liwaktiha aw ala waktiha. Siyang bahayang muhat tiap-tiap waktu. Inagi si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang musyang bahaya nga tiap-tiap waktu afdalul a'mal. Nakabidda ko rin. Sa bahayang nakamukatantan sa ingkaywanan lit, ingkaywanan sa ikaw tiap-tiap waktu afdal. Ikaw na nakabidda. Ayan tuan. May tayad to nakabidda, pasalan sin aun tu hirihil sintuha. Birrahmah, wal maghfirah, war ridwan. Dihilan siya rahmat. Dihilan siya maghfirah. Dihilan siya ridwan. Dihikarihi sinisiw-siw tao. May ta intag mustahak da, in magbabaya-baya da, intag da pura, wallah, tunggal da, imahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala, nagtatangad. Naisyo rin karhilan, amura mga sila. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Sa bunal to din sa bahayang, makalimang karumang kadlaw, kaya wajib hatiap-tiap waktu. Kakuyangan simbar iman usug, iwan bariman babae, imbiad duragbus. Naimbukum biya kanila. Wa iza kamu ila salati kamu kusala. Bang manto na magsambahayan, lilisua.
Tumagawa bang bukon magsambayang, wayrunin liso, di makananam liso. Ayan Tuhan. Na ay nato kalupahan, ini syaitan, amo na inhinang niya rum adlaw. Palisuunin tawhay ng marayaw. Aula-aula sambayang. Ampari dumayawing kabuhi niya. Ampasyari karihilan nikmat, ampasyari karihilan rahmat, ampasyari karihilan maghfirah, ampasyari karihilan ridwan. Sakawa, imbar iman usugi wambar iman babae. Pakutika iakad nila yung kabayaan sintuhan, ittaba'u wattaku la'allakum turhamun. Sila na ning kalasahan, sila na ning maglasalyasahi, iwan kalasahan sila, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ikarwa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum immarayaw kaniyo, amo na immarayaw pini sintuhan, piapian nabi. Nahinda siyo yan. Khairukum immarayaw kaniyo, amo na immarayaw patuhan. Nahinda siyo immarayaw patuhan, hika isa. Hamalatul Quran. Amun yaun kaniya ingkalam sinallahu ta'ala. Amin akarun niya. Amin guide niya rumadlaw. Ayan Tuhan. Aula-aula hamasan na to ini. Nabang aung bihad turagbus. Nahalulaing katan problema niya karena sin pangakad niya Quran. Nga sabihan, khairukum in marayaw kaniyo hamalatul Quran. Amo na in yaun halawng sin jantung niya. Ya amalan sinatay niya. Lialapal sin suara niya. Piaga ang gautaan, simpito ang gauta baran niya. Yan mga anak po, murah-murahan. Uuhon na to yung baran na to. La tatawallaw mujrimin. Halian na to. Impanaabiti si mga Yahudi wan Nasara. Di silang mundong. Kahinggari nakita niyo magada kabayaan sintuhan. Biya kanila na. Ahrasun nasi alal haya. Iubos nila na ingkabuhi nila, iwan sing kamatay nila hapag dunya. Aon da piangandulan nila. Imbar iman usog baliskat. Iubos nila na isabing kabuhi nila, ibang kamatay nila, tiukbal pakabayaan si mahasut, si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, unong biyeta di kato taniyo, si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw na to sa jatay Quran. Ing kabayaan sinallahu ta'ala, al-amru bil-ihslah. Daakan kato taniw maghatul. Hatulon na to yung kabuhi. Hatulon na to yung kamatay. Mumuson na to yung kabuhi na to. Mumuson na to yung kamatay na to. Hapag mumus kabayaan sintuhan, al-amru wan nahyu. Agarun na to indaakan, ibantang kisan na to inliang.
Tubtob na rin to, miabot na isin wakto na to, mga anak ka po. Uuhon na to in atay na to. Uuhon na to in pito ang gautabaran na to. Uuhon na to in nyawalihan na to. Pataalukon na to. Pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kasupaya kita niyo makalamud ding mga sila. Ya, ulungan sintuhan, kialasahan sintuhan day niya dunya sambil paadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi